Shalom, selamat pagi Bapak Inang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Paima ijalohi tarigapan siganu paribata bani panorang sogot nerion, pasada hita uhurta martongko mahita. Puji-pujian terima kasih maisombako nuhur nami hubamu Tuhan. Ibagas padalan ni kuluh nami ari lopus ari. Ipargugoy ham hanami. Isarihon jana sukup kon ham na purluban nami. Jana bani panorang sogoton pe. Buki bagas malas nyuruh hanami. Boy puo hanami aganupanin. Alani ham do tongon bapa nadop menjagai daging pakon tondu nami. Ase ibagas sogoton pe. Marondos do tong hanami hubamu. Ibagas ganupan lakuan nami sa ganjang nerion. Tetap mahumaham bapa. Na makasomani na mangiring-iring lakah nami ase tarbayan hanami tetap makorjahon horja nami dumuhu bani harosuk ni hurmu bahen asa ngapon ni kuranmu bagas Kristus Yesus Tuhan nami dalam rapakon tongko namion. Amin. Bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus ijape na siya marayan bani panorang sogot nerion na buhi isisehan nami marhiteo ni channel YouTube on. Rigapan sigano paribata sa darion Sabtu tanggal 30 September tahun 2020 ay tersurat bani buku Yohanes bindu 10 ayat sia na makatahon sonon. Ahudo labahin barang ise na masuk hun baku maluah do keluar masuk maia anjaha dapotan sapalan. Bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Marhitehon ni rigapan sigano paribata bani panorang sogot nerion. Marlegan tene pakon nasomal iya rusihita. Bahasa isobut Tuhan Yesus do au parmahan nama dear. Ini ang do mo isobut parmahan nama dear do may botoh kita hujarumbak ni ay tene. Bahasa parmahan tetap mambobai biri-biri ini hubani sapalan na mumbur. Tapi marhitehon ni Yohanes bindu 10 ayat siakon. Tuhan Yesus manokanhon bahasa iya do labah in. Bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Bani tradisi marmahan biri-biri bani halak Yahudi. Tentu langsungon marmahan inegarat taon atape itongah-tongah tatene. Jadi anggo marmahan biri-biri sumalni doh harang ni atape kandang ni kumbani yanan panggagatan ni biri-biri ai. Halani ai ibaen maharang ni kumbani batu-batu jana adong ma labah ni. Nah jadi kumbani labah on matong anggo bot maari masuk ma biri-biri ai jana doapot use sogot nyari patarni udarat ma use kumbani labah nasada ai. Nah ijon mabapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus maningon takas bata. Lang isobut ko mani Tuhan Yesus si jaga labah ay. Tapi isobut do bahasa Tuhan Yesus do labah in. Nasiol manokan kon kubata das kubani panorang kon. Bahasa barang ise nasiol masuk kubaga sarajaon ni bata. Maningon do marhitehon ni iya. Jana say namaluah do halak na keluar masuk ibagas goran ni Tuhan Yesus Kristus. Asiboy do humani ididah kita. Bahasa porini adong pe nasihol masuk kubani harang ni biri-biri ai. Nalang marhitehon ni labah ay na mararti do ay panak ko do ay.
Artini sangga iha taon Tuhan Yesus au do labain sekaligus do maay pasingatkon ubani kita selaku biri-birini. Anggo adong halak na masuk majupahi biri-biriin nalang marhitehon si. Atape anggo adong biri-biri na legan na masuk nalang marhitehon ni laba ay. Totu sedo biri-biri ay. Halani anggo biri-biri lang boy masuk anggo lang kumbani laba ay. Totu bigu panoroh kumanduay. Nah, jana napaduahon anggo isobut komani aku do labahin na masuk kumbaku maluah do. Nasyol manubut komani bahasa barang ise na roh kubani Tuhan Yesus sedo songon halak nalegan. Jadi anggo panako do na roh lahu mandopak kon biri-biriin atape anggo boy sobuton ta anggo roh mapanako nalo mabot hautungan di doay kumbani biri-biri ay. Tapi barang ise na masuk na roh kubani Tuhan Yesus iya do najupahan hautungon kumbani Tuhan Yesus. Ay maasi bapay nang nilongan ibagas Tuhan ta Diyos Kristus. Anggo ipasingat mahubata bahasa Tuhan Yesus do labain. Jana barang ise na masuk kubagas Tuhan Yesus maluah do na mararti do ay. Maningon do hape ni totap tuguh. Apor sayaon sonay age pangarapan ta. Lang tarlaju kita. Ibagas naman do pa kon barang ahape bani parguluhan taon. Asipurini PHP ni marsitaronon hita. Halani hapor sayon ta hubani Tuhan Yesus Kristus. Dingat kita ma. Pitah halak na masuk janah nakaluar marhite goran ni Tuhan Yesus. Aido nadapotan sapalan. Artini ay lang pitah hatuahon tumang jupah kita. Anggo kubani Tuhan Yesus mahita roh. Anggo kubani Tuhan Yesus matongon ipondos kita parguluhan ta. Songon biri-biri ay na masuk pitah marhite labah na sada ay. Sonay mahumani hita. Purini pe bahat tawaran-tawaran ni dunia on. On boy mambahin malas uhur. On boy mambahin bayak. Dingat kita ma. Pitah na masuk jana luar. Ibagas goran ni Tuhan Yesus dohasa na jupahan sapalan na mumbur. Halani ay ibagas sa ganjang ni arion ahape na siol horjahonon mo. Ahape na siol ihorjahon hita. Ahape na sihol iparayak kita. Ibagas parguluhan ta sa ganjang ni arion dingat kita ma. Parlubi mahita roh kubani Tuhan Yesus. Parlubi ma ipondos kita guluh ta hubani Tuhan Yesus. Ase, ibagas goran ni Tuhan Yesus matongon. Tenger uhurta, say ibubay do hita. Janah, say nadapotan, sapalan do hita, marhitehon ni idop ni uhur ni. Amen, matonggo mahita. Ajari ham hanami tong-tong Tuhan. Ase, barang ahape tongon na sihol horjahonon ni nami sa ganjang ni ariun. Pos uhur nami. Pitah anggo parlubi roh hanami hubamu. Pitah anggo masuk hanami tongon Tuhan hubagas sarajaon mo. Masuk hanami Bapa hubagas sarusuh ni uhurmu. Ijay do tongon gabi jupahan janah dapotan sapalan na mumbur hanami. Alani ay marhiti tondemu na mapasingin. Patutap hama uhur apa pikiran nami. Kasi ibagas ganuplawan nami sa ganjang ni arion. Tutap matongon Bapa. Marondos ka nami. Jana tuguh pangarapan. Sonay agi hapor sayon nami. Bahasa. Pitah roh. Jana marondos subamudo tongon Tuhan. Boy. Malas uhur nami,
janah jupahan pasu-pasu na humbamu. Ibagas Kristus Jesus Tuhan namin jalan merapakon tongko namin. Amin. Ora sobat taganupan, selamat pagi. Anduar matongon, Tuhan Yesus tetap na ibahen hita. Gabelabah bata. Asik. Izin masuk kita, ubagas harajaon ni. Izin masuk kita, ubagas hidup ni hurni. Pos uhurta. Adung tuguh ni pangarapan bata. Saya jupahan, janah, dapotan, malas nihur. Apa pasu-pasu na marlubih-lubih do hita humbani Tuhan ini. Saya ando harma. Shalom.